Inggih idedani sinarang sami titiang lunas kaledangan idedani mangge menang ajebos santukan parikrama pacang kekau mapidaot titiang majeng rempara uleman miwa idedani sarang sinamian parikrama miwekara miwa festival bulan basa Bali kali tari selikur pacang kawitin titiang sanedahat mustikayang titiang berbekal desa penatih dan puri sane pucukang titiang jero bendesa desa pekraman taman poh manis sane wangyang titiang tim panureksa mimbekara bulan basa Bali kali tali selikur badan pemusyawaratan desa penatih dan puri utawi sane ngangani kalian dusun Banjar Taman miwah Banjar Poh Manis utawi sane ngangani Ketua PKK Banjar Taman miwah Banjar Poh Manis utawi sane ngangani kalian adat Banjar Taman miwah Banjar Poh Manis utawi sane ngangani angga seka truna turni Banjar Taman miwah Banjar Poh Manis utawi sane ngangani asa punika talar semoton titiang sinarang sami sane tresna asihan titiang. Om Swastiastu. Pinirien rugrayang titiang ngaturang rasa angayu bahagia majeng ring ide sang yang widiwasa duaning sakeni asum kertewara nugrahan ide iraga sarang sami presida rauh ring acara penuh nanten lali titiang ngaturang swasti prapta rahajeng semeng sahar matur suksema majeng ring ide daning ngerahuin parikrama mimbekara miwah festival bulan basa Bali kali tali selikur sane maunteng wana kerti sabdaning taru mahotang sane kalaksanayang ring rahenane mangkin sane cara wuku kulantir pinanggal masehi 17 Februari warsa kali tali selikur idedane sane wangyang titiang sedurung ngantur ke acara selanturnyane ledangan titiang mahabahang dudonan acara ring rahenane mangkin dudonan acara sane pacang kelaksana yang ring rahenane mangkin inggih punika sane ka pertama wenten pemabah selanturnyane nembangang lagu Indonesia Raya nah sane kaping 3 penguacan pengeras titi sane kaping 4 atur piuning saking manggala prawartaka sane kaping 5 sembrama wacana saking perbekal desa penatih dan puri lan jero pendesa desa pekraman taman Poh Manis sapisanan mungkah acara puniki sane kaping 6 festival Dharma Gita sane kaping 7 pemargi lomba sane kaping 7 hiburan saking pamirat sane nangingin parikrama mimbekara miwah festival bulan basa Bali kali tali selikur sane kaping sieur nyobiahang jayanti lan panyukserahan hadiah lan sane kaping 4 nika benten pungu para uleman miwah idedane sareng sinamian sane bakti titiang duaning pemahaban sampun katur iwau sane mangkin tincapang titiang ring acara selanturnyane pinaka rasa tresna asihin majeng ring negara Republik Indonesia ngiring sarang-sarang nembangang lagu Indonesia Raya kelanturang antuk nguacen doa majeng ring pengan durusa inggih idedane sane wangyang titiang acara selanturnyane atur piuning saking manggala prawartaka manjeng ring manggala prawartaka inggih durusa inggih punika diwawu atur piuning saking manggala prawartaka acara selanturnyane inggih punika sembrama wacana saking perbekal desa penatih dan lan jero bendesa desa pekraman taman Poh Manis sapisanan mungkah parikrama
mimbekara miwah festival bulan bahasa Bali kali tadi serikut. Punika untuk koplokan tangan. Majeng ring jero desa desa Pekraman Taman Pemanis inggih durusan. Inggih para uluman lan atiti sinanian indik sambrama wacana saking jero bendesa desa Pekraman Taman Pemanis puniki sampun puput. Sani makin majeng ring perbekal desa penatih dengan puri inggih durusan. Inggih para uluman lan atiti sinanian punika taler majang ring perbekal desa penatih dengan puri sane sampun ledangan mungkah acara ring rahenani makin. Sane mangkin padikramu mimbekara miwah festival bulan bahasa Bali kali tali selikur sampun resmi kekawin. Idedane sareng sinamian acara selanturnyane inggih punika festival Dharma Gita. Majeng ring pamilat di festival Dharma Gita inggih durusan. Inggih punika diwawu festival Dharma Gita sampun kelaksanaya. Sane mangkin acara selanturnyane indik pemargi Wimbekara ring parikrama puniki inggih punika wonten Wimbekara nyurat basa Bali. Ampura punika Wimbekara nyurat aksara Bali, Wimbekara ngwaca lontar, lan Wimbekara musatu Bali. Atur uningayang titiang majeng ring pamilet lan tim pangnureksa ngelaksanayang Wimbekara puniki. Ring genah sane sampun kacumawisan inggih durusan. Inggih idedane sareng sami riyantukan mimbekara puniki sampun puput. Sane makin tincapang titiang ring acara selanturnyane inggih punika hiburan. Majeng ring sane sampun kajudi inggih durusan. Inggih idedane sareng sami riyantukan mimbekara bulan bahasa Bali puniki ring suang-suang sampun mawarta puput. Titiang lunas manggem malinggih ajebos santukan ring tim panureksa jagi atur uningayang sapesira sane ngomolehang Jayanti ring suang-suang bage Wimbekara. Majeng ring tim panureksa inggih durusan. Inggih suksema majeng ring tim panureksa sane sampun ngicen empu wara-wara mewah atur uningayang sapesira sane ngamolehang Jayanti. Sane kapertama indik Wimbekara nyurat aksara Bali. Sane ngamolehang Jayanti inggih punika sane kaping 3 titiang panggil nika nomor undi 1. Inggih indik nomor undi 1 naik ke panggung. Selanturnyane indik kaping kalih wonten nomor undi 4. Indik sane nomor undi 4 indik dados naik ke panggung. Sane kaping pertama punika nomor undi 8. Nah, indik nomor undi 8 punika dados naik ke panggung. Inggih majeng ring Bapak perbekal desa penatih Dangeng Puri mangdani ke ajeng pacang nuksarahang penghargaan. Inggih sane kaping kalih indik Wimbekara ngwacan aksara Bali. Sane ngamolehang Jayanti sane kapertama wonten nomor undi 4. Sane kaping kalih indik nomor undi kalih. Lan sane kaping 3 indik nomor undi 1. Majeng ring jero pendesa Pekraman Taman Pemanis mangdane ke ajeng pacang nuksarayang penghargaan. Inggih semua untuk peserta nguacan aksara Bali dan majeng ring jero bendesa dados mungkin duduk ring tempat sebelumnya. Sane kaping 3 selanturnyane wonten Wimbekara Mesatua Bali.
Sanik pacang ngomoli hang Jayanti sanika pertama wonten nomor undi 3. Sanika kaping kalih wonten nomor undi kalih. Lan sanika kaping 3 wonten nomor undi siji. Nggih murut nggih 3 kali siji. Nggih majeng ring Bapak Badan Permusyawaratan Desa Penatidangan Puri mangdane ke ajeng pacang nyuserayang penghargaan. Inggih idedane sareng sinamian nenten kerasa sampun suwe idedane ring iringin titiang ngarengin parikrama wimbekara miwah festival bulan basa Bali kali tadi selikur. Santukan galah sampun sekadi panemaya rauh iriki titiang preside ngiringang idedane rek acara rahenane mangkin maka kirang langkung atur titiang duga yang titiang ngungsur geng rena pengapur. Inggih pindah ke pengutat titiang aturan para mesanti. Om Santi Santi Santi. Inggih suksama.